Isyara dok hatuk mo. Kaseng samla yo molong ha kishpotri ku jeliu kala pelong ika jingya kop pan kwa ya ki nyut plastik na kawa perli kawarit kabadan hajan ke yo molong hari boy district hadim berada pelong ya gini gaji ya kop na kaliang kaseng samla shnong yo molong kala pelat ya ki dok ka ha gini kawa duit kenang wan pin ki embiang ya kajing internet jong kani kawa kabladu no na kedaw kajing jeklia ha gani kajing ya kop Orlang singkli ulawan beningkong berulayo eka kusnam ke balong lai hajar tingka nang tahu Ellison Gurung ula jabah dan ke baar ke ulayo eka kusnam bisa ke baar hajar tingka baru pensuk nong bed ula job shi hajar tingka. Habekran shkila patai ke boru Presiden Jong Kaseng Samlash nong yong molong u Dr. Ari Stone ring song sngi ula ong. Kalian Kaseng Samlash nong yong molong di lemaham jur ya baru diberi kibuan syong yong ni Basyong dukan, bakin day, ban wan berat, ya di plastik, namar gilale ya kan yang metala lais na pinti Henry, nakadaw jong kajingdon jadi kita kan ingat, kiba kelam akor, kiba berat seberat plastik, nakadaw ngihap pungkuj ya kan ika, dong kajingi, nakaliang kaseng semlangin kuat, bahkan ni ka, wa, udut, kemudian disenangi kan long kumka, wa mkra, jadi kum kiwi kiwa, kiba layap apa ka, jela kajingi hakabawat ki katamur kamla sebenarnya, jadi nakadaw ba Nisim akan kesenjang, apa? Pukul jangan kawa, bat terpat, mas, omday syu, ban penjebo ya kena kawa. Uloong bagajing temu bak mat jangan ni gajing kop kalong ben pinchlo dia kisamla banyak kun para maki naga benta banwan rai gajing kuit jing subahash nong atau. Kaseng samla yong maulong gelakin turu ya kibrio baki bakwa ben pelai dok ha. Haga ni kawa bagi dia ben pelai tangi ki dok ha lokal kenang bakin wan ra biang gajing internet jong kani kawa. Haga juga por kila maham persya ino ki bertemu ben berat plastik pathar haga ni kawa namar galak ben kata ki dok ha haga ni kawa bat pendu no gajing internet jong ka. Kalau ada lah ya gino di ba gang berat lane di balik sama kor gino giliang bat an penskam dah Kaseng Samla.